Gdje se sada nalazimo? Nalazimo se na platformi s koje radnici ZET-a popravljaju gornji vod tramvaja. Kao što vidite, sindikat kaže da ovdje goluba nema. Ja ne znam ko se ovo posrao, ali meni ovo izgleda kao golubi. Golubi koje tvrdi sindikat da ih ovdje nema. Koliko ja vidim da je ovdje mrtva ptica. Jel, gospod sindikalija? Jel ima ovdje mrtvih ptica i golubova govna? Evo, nalazimo se u hangaru. Eto vam, evo još jedna mrtva ptica, gledaj. Jel vidiš, sindikalija? Ti koji klevećeš, jel gledaš ovo? Jel gledaš ovaj drugi? A, sindikalija, jel vidiš ovo? A, jesu to golubovi govna, šta je to? Da te nije sram. Ti nije sram i stid ovako ponižavati radnike. Sramoto.